Ingingo z'ingenzi zigiye kuranga amakuru yacu uyu munsi ni uko mu karere k'abaturanyi hari abaturage bahunze inkambi yabo bitewe n'intwaro babatayemo. Naho mu karere ka Muhanga mu murenge wa Ntongwe umukecuru wishwe aciwe umutwe bikekwa ko yari umurozi, abaturage bakaba barimo baratabaza. Uyu ni umusaza uri gutabaza asaba kurenganurwa kubera yuko amaze imyaka 3 irenga adatera akabariro. Cyane we wahisemo gukanda subscribe ukiyandikisha. Iki ni igitondo cy'umugisha, ni igitondo Imana idufunguriye. Aya ni amasaha meza tubona abyukiyemo akazuba. Ni tariki 24 z'ukwezi wa mbere 2025. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu karere ka Muhanga umurenge wa Ntongwe. Hari abaturage batabaza bavuga yuko hakwiye gukorwa raporo y'ingo zibanye mu makimbirane aturutse ku burozi, dore ko atari ubwa mbere n'umwaka washize TV1 yakoze inkuru y'umukecuru waburiwe irengero Nisa akaba ataraboneka, ariko noneho byabaye indengakamere, dore yuko noneho ubungubu byafashe indi ntera kubera yuko amarozi n'amakimbirane bikomeje kugariza uyu murenge wa Ntongwe. Dore hari aho dufatira urugero kuri uyu mukecuru w'imyaka 58 upfuye kuri uyu wa mbere tariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2015. Ni umukecuru w'imyaka 68 bamwita Mukasine wari uri mu murima arimo arahinga nk'ibisanzwe aza kwicwa aciwe umutwe n'abantu bataramenyekana. Dore abaturage bavuga yuko hari uwo bari bafitanye amakimbirane, bivuga yuko yaba yaramuroze impanuka. Umuturage yicaraga aho aciye hose akigamba, akavuga ngo nimara kubona amafaranga y'impanuka yanjye nzamutanga 1 miliyoni mwice. Dore inkuru iteye agahinda kandi inkuru ibabaje yuko amarozi akomeje kuba muri uwo murenge. Dore hari icyo abaturage barimo barabivugaho, baratabaza cyane bikomeye kuko byamaze gufata indi ntera, aho basigaye bafata umuntu bakamwica ari uko bamushinja amarozi. Uyu mukecuru yaciwe umutwe tariki 20 z'ukwezi kwa mbere, akaba abaturage barimo baratabaza bavuga yuko hakwiye gukorwa raporo byihutirwa, dore yuko bitari bikwiriye yuko amakimbirane akomeza muri ako karere, dore ko yamaze gufata indi ntera, dore ko inzego z'ubuyobozi zivuga yuko hatawe muri yombi hari abakekwa bafashwe, harimo n'uwo ngo wigambaga yuko azatanga 1 miliyoni akaba yamwica. Iperereza riracyakomeje, inkuru tuzigarukaho ubutaha. Njye muri kubana kuri mikorofone ni Dufitimana Gilbert. Ndagushimira cyane wowe wakanze subscribe, ndagushimira wowe ubonye iyi video kano kanya ukaba utariyandikisha, ngushishikariza kwiyandikisha. Amakuru yacu tugiye kuyahera mu karere ka Gicumbi, aho hari umuturage bita Hategekimana Felicien, umusaza w'imyaka 58, akaba asaba kurenganurwa kuko amaze imyaka irenga 3 adatera akabariro. Uwo Hategekimana Felicien yakomeje avuga yuko umufasha we Mutezimana Sorina ubwo bakomeje babanye neza mu myaka 10 babanye mu mwaka w'ibihumbi 2000. Nyuma y'imyaka 10 2010 nibwo amakimbirane yaje kuba akandanze, dore nibwo batangiye kubana bakingana, aho umugabo yabaga yamubwira ngo arashaka amafaranga yo kuba yagura ingutiya, umugore akabyara ngo bajye mu isoko, nibwo birakunda. Hategekimana Felicien ubwo yaje kumurembya, nibwo yaje kwegera inzego z'ibanze, nazo ziramufata ziramuganiriza, ariko bakabona Sorina ntagahinduka. Uyu musaza Hategekimana Felicien we aratabaza avuga yuko yarenganurwa kuko uwo mugore si ubwa mbere, hari n'igihe yatahaga saa 8 z'ijoro, dore ko bigeze no kuba yamushukisha akajya kumusohokana akamugura umusururu, ariko yagera mu mugore yamara kwinjira mu kabari akaza amukubita ngo yamuteje indaya ze. Uwo musaza akimara gutaha yatashye yamwiteguye, ubwo yamukubitaga umuhini umugore agafungwa, umugabo akibwira yuko
ibibazo byabo wenda naza bizaba bikemutse, ariko yaraje ingeso zikomeza kuba ingeso, ahubwo amakimbirane akomeza kwiyongeranya, akaba arimo aratabaza avuga yuko noneho bigeze ahabi, dore ko noneho asigaye anataha mu rukerera isaa 8 cyangwa se akanataha bwakeye neza, dore ko n'inzego z'ubuyobozi zibivuga neza ko zitigeze zihwema kumuganiriza. Hari n'ubwo zagendaga zimusanga ngaho ari zarangiza zikamukora, ariko ubu ngubu aho bigeze ni uko asigaye arara no mu kabari. Umusaza akaba atabaza asaba yuko yarenganurwa, dore ko akomeje kurenganywa n'uwo bashakanye, dore ko asigaye anamubeshya ngo agiye gusengera bene wabo, ariko bikarangira atabasengera ahubwo yigiriye mu ngeso mbi. Amakuru yacu turayakomereza mu gihugu cy'abaturanyi, aho abaturage bo mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru, aho bahunze inkambi kuko ingabo za RDRC zashyizemo intwaro ziremereye, ubu bakaba barimo barerekeza mu mujyi wa Goma. Imana irinde izi nzirakarengane.